Hospital Nasional Guido Valadares Bandu Inan Sira atu fo susubem formula ba bebê, tambah susubem formula fo impacto la dia ba bebê nia saúde. Médico geral iha departamento perinatologia iha hangeve, Octaviana das Dores tema luru hato informação ne. Ba jornalista Sira iha nia knar fatim bidau sexta-feira lorong ida fulan Agosto tina ne. Ne informa Hospital Bandu Inan Sira fo susubem formula ba bebê, tambah ida ne fo impacto ba bebê nia saúde. Mas beba Inan Sira nebe ho condição grave no mate. Ne médico Sira fo autorização ba família Sira. Atu fo susubem formula ba bebê. Hospital Guido Valadares, kita bandu atau bebê Sira hotu-hotu atau inclui prematur Sira atau la fo susu bem formula. E ami médico Sira sempre coragem ba Inan Sira hotu atau fodet mak susu inang tambah susu inang idane mak importante no seguro tebes ba bebê Sira. Lahare bebê ne moris to fulang o bebê Sira nebe moris lato fulang hanesan prematur. Dia hanesan bebê prematur Sira hanesan oing hawa tete kata inang hotu-hotu sempre fo susu beng inangnya. So susu formula ami fodet ba inang Sira nebe ia kondisão grave hanesan ia moras kronik nebe haluser ni kondisão la favorável atu fo Sira ne susu beng. Nomos ba inang Sira nebe fila o mate ona husik hela sirnya oa antau ia kaju hanesang nemak ami médico Sira sempre foti decisão atu bele fo formula ba bebê Sira tanto ia prematuro mos ba bebê nebe moris to fula itu tu hatene kata susu inang hanesang susu beng nebe naturaleza hanesang susu beng nebe la halo preparação hanesang formula então susu bem inangnya mak hanesang susu bem nebe importante tebes seguro higiene tebes no fo nutrição dia ba bebê Sira. Portanto susu bem inan mak naturaliza hanesang susu bem preparação formula ida. Nune susu bem inan importante tebes seguro higiene no fo nutrição dia ba bebê nya saúde. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.